Mystery Train Tigerman indirimbo Elvis Presley ngiye kubwiraho. Mystery Train Tigerman song by Elvis Presley released in 1969. It is a high energy live medley that became a staple of his concert performances starting in 1969. It is famously blended his early rockabilly roots with his powerful late career stage presence. Ndi umwami w'ishyamba banyita umugabo umeze nk'igisamagwe. Ndi umwami w'ishyamba banyita umugabo w'igisamagwe. Nuramuka unyitambitse uraba utakaje ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe. Yego, mbyukira hejuru y'umusozi. Ndi umwami w'ishyamba banyita umugabo w'igisamagwe. Ndi umwami w'ishyamba banyita umugabo w'igisamagwe. Ndi umwami w'ishyamba banyita umugabo w'igisamagwe. Nuramuka unyitambitse uratakaza ubuzima bwawe. Nuramuka unyitambitse uratakaza ubuzima bwawe. Mbyukira hejuru y'umusozi. Mbyukira hejuru y'imisozi. Mbyukira hejuru y'imisozi. Banyita umwami w'ishyamba ndi umugabo w'igisamagwe. Banyita umwami w'ishyamba ndi umugabo w'igisamagwe. Nuramuka unyitambitse uratakaza ubugingo bwawe. Indirimbo ya Elvis Presley yo mu 1969, akaba ari nayo ndirimbo ya nyuma iri kuri iyi alubumu From Memphis to Vegas, From Vegas to Vegas to Memphis. Ni ukuvuga ngo ubutaha turatangira indi alubumu ya Elvis Presley. Wakoze kubana nanjye, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment, kandi na subscribe urakoze ugira ibihe byiza.